Жылдыр bunu beraka. Bereke жылдыр den ber jaka. Ertemen öntem beri kolap жүрüm bunu, ertemen. Erteden beri kolap жүрüm, te жаңы жерden kayırıp tosып geldim aldынан. Gebete suğa da. Bıltır murdağı жылы жазda ketken ata men katın ap gelecek işimin dep. Kana algan katının, kana. Kana algan katının. Je katından je otundan dayanın yok. Sen getkenden beri kança erkek üylenip kança katın men ajırashты gebete suğa da. Kana algan ayalan. Em alып келейин десем, апрелде жазда революция болуп кетти анан. Эми революция сенин катыңа кандай тиешеси бар? Жем Ошо революционер катын алайын дедиң бележе. Мен келин ал ошол келиндин чайын ичпей ошо революционер келин алып ал ошонун аркасынан лозунга көтөрүп жүрөт экенмин, көрүнгөн жерде келинди күтүр аушуга деп койгула деп. Эми алып келгенде мындай ЗАГС болсо, площадка чыгып ЗАГСка чыгайынбы? Площадь бошо оятпайбы? Площадь эмнеге силерге оюнчукмун эмне площадь? Оюнчукмун эмне? Катын алганың деле площадьта жүрөсүн. Антташканың деле ошол жерде жүрөсүн. Куушканың деле, атышканың деле ошол жерде жүрөсүң. А башка жака барсаң өлөсүнбү? Анда мал базарга барайын. Бир уйдун жанына туруп, кел мына уй жакшынакай экен, ушу уйдун жанында сүрөткө түшүп коеюн деп. Мал базарга, малдын жанына барып сүрөткө чейин. Атаны жаман атаңын алган сасык, сасык. Жана уй, малдан жиркенип калганын кара. Эшек менен эле чоңойбодуң беле? Кебетесиң ата. Жана малдан жиркенип, жана кубалап келесем жолдо эшектерди көрүп алып, аяштарга кебетесиң ата. Kodiklerin baldız kılıp al eme. Gebete suuk. Uqtum topalangda mine kılıp жүргөнүңө. Эмне кылып жүрүпмүн? Айтып бар элдер. Балаң магазиндерге кирип мародер болуп жүрөт деп айтты gebete suuk. Ошо тоногондон сизге деле салбадымбы? Geldi. Geldi. Ыраазы болуш керек да кичине. Эки мишок туфили жөнөткөнө кезин келди акмак. Hem kolgo tiygen uşun dele пайдаланып туралы деп açıp карасак, жалаң сол жак экен айбан. Senin tufilin ayılga bargandan beri ayıldın jarımı sol jaka basıp kaldı mınonday balıp. Koşunanın baldары çoğ холодильник, televizor düşürüp attı. Görüp alıp içim güydü o şerde. Tili kolun aşalı tegir uşuğa jetpey kaldı bu dep. Gebete su vatan. Andan kийин ne kılıp жүрдүң? Андан кийин референдумда жүрдүм. Referendum өткөрүп ne кылдыңар? Президентти шайладык го. Kimdi? Отунбаеваны? Kimdi? Отунбаеваны. Aynen. Referendumga dep bargan bülteningde Otунбаеванын оозу жок экен го. Эми батпай калса керек да, мен каяктан билейин. Кандай батпай калат? Кандай батпай калат? Geçe 29 partiyanın spesagi bardı go bir kulaç bolup. Etegin taşka bastırıp başsağın apana karmatıp koyup nar verip basıp жүрүп okudum o şerde. Gebetesi vata. Andan kийин ne kılıp жүрдүң? Андан кийин эми алып келейин десем, Ошто, Жалал Абадта когалаң болуп кетти. Ошакта жүрүп калдым. Ошто суутуп коюпсаң, ошто суутуп коюптур бу. Эми классташтарым, досторум бардыгы патриотпуз деп кетип атса анан. Güydürgü. Patriot, sen birinci özünü güzgüden karaçı. Sen birinci Kırgızga okşoysun bu özü. Sen ce Özbek'e ce sen Kırgızga okşobaysın gebete soğuk. Sen oşta cüretkende uğu apana göz yesimiz çıkıp ölüp kaldık uydu. Kimisine joluksa da cığa çağı öldürüp koydu bu dep. Niyesi yok atan. Эми сиздин балаңызмын да, алманын түйүнө алма түшөт. Sen uşu menin balam ekeninde de gümönüm var mende. Apan dele bir süyük sağıktı ne mi? Min dele bir süyük sağıktı ne mi? Min tek ataramışta olup kayaktan fayda oldum gebetesi o atan. Өзүңүз өгүн аяш атамдар менен ичип отурганда кайра мени көрсөтүп алып, шылдыңдап аттыңыз го? Эмне деп? Жоонуму таптап, акыркы удар деп. Акыркы удар болгондо ушундай болот да. Ошо сага кайраган кайран удар ошол. Gebetesi o.
Senin mınday olarını bilgende udar kılıp oturup öylece mınday ele ımdap kaymağa kem oturgan yerden gebette soğuk ata. Miyinin ata. Patriot da, meyesi yok. Hoşta soğutup koydu bu. Sen mine İçki İşler Ministri olup kettin be. Жоқ. Sen bu olup kettin be. Жоқ. Ağlar bargan yok o. Барбады bu. Bargan yok akmak. Hoşta el kan geçip kırılıp attı. Ministerin katının koyunda jatıp general aldı akmak uyalbay. Miyesi yok atanın. Hele patriot bolup. Andan keyin ne kılıp жүрдің boptur. Андан кейін мына парламенттік шайлоо болду, агитация жүргүзүп жүрдүм. Kökme. Agitasyany minentip eldi bir жерге çoğultup oturup alıp agitasiya kılat. Uktum kılgan agitasyany. Kırgızstan'da türe kıdırıp çüpürök baylap жүрсүң akmak. El mine dedi, jurt mine dedi. Mamleket biçe mazar mı? Saylanı şıltalap kalagan yerine kılıversen yaraşa verebilir sana. Gevete soğuk. Sen izdep çıkıp 4 gün degende aran geldi müyge. Koyun çata bir ile gündük yol bu. Jürdüm. Jürdüm görüngen baktım tügünde Kur'an oku başardı. Daha kim öldüken bir yerde de. Kur'an oku atıp mında kılıp karasam bir çüpürök tanış. Kayaktan gördüm öyle dep koyam. Apanın çoğuluğundan beri ayrı bilipsin akmak, apanın çoğuluğundan beri. Kapkıla dediden ne olay? Apan cansız yetinmişken çıkkanda oşondan beri çoğuluğu yok. Başına Respublikanın ak kepkasını giyip yürüdü. Niyesi yok atan. Apan ököngörde meyi var mı sizlerde? Apan ököngörde meyi var bu. Baya günü Joldaş Bey gelin alıp aksakallar meni aldığa düşüp basıp geçsem apan oşo toyga vardı jetmişken çıkkanda. Başına Respublikanın ak kepkasını giyip al o şerde. Anı görüp alıp aksakaldar şıldındap meni. Ayaş açılıp ketken o deşip oturup alıp bunu ertenki şayla koçayın üylensen üylendin. Üylenmesen Toktaralının kızına zor tutup jürüp berip koyam uktun mu? Men seni aldım asal bizde kovalap jürötüne uktun. Şangdıra kol çağıp koyuңuzдар. Tınar Kurbanaliyev жана Şergazy Orrolovtar. Tınar Şergazy. Tınar. Kayra aytıp koyun sүйүнүп kalsın baykuş. Çen. Aytçı dedim makul aytam. Oy Alparucu degen jaman. Men aytçı anam familiyamda aytçı. Bir kızlar var familiyası yok. Alart koyda çıkı öyle. Falanca jetim de koyup git kalasın. Anda men hurmat tuğanдар, kayratam мындай залды карасак эмнелер турат. Аларга да кичине бир мындай живой деп коет го, мындай тирүү менен, аккордеон менен Татнакай өзүнүн үндөрүн берсин деп, дагы бир жакшы инилеримди бирин чакырып коюн. Марат Шариповду чакырып коюп уруксат этиңиздер. Марат Шарипов. О, Марат. Чоң рахмат. Анда эмесе бүгүнкү Борончо байкебиздин 25 жылдык чыгармачылык юбилей менен куттуктап, Борончо байкем айткандай бүгүнкү концертке улуу агаларыбыз, улуу апаларыбыз келген экен. Сиздерге арнап Асанкалы Керимбаевдин "Сендей мага" деген ырын аткарып берем. Tarak bilip жазда büçürüp aylarım, küzde düşkün жалбырагым сагынып Senden sulu
Көлгө жетпей сулар солуп акпаса, жарга жетпей жигит жалгыз жатпаса, кайсылы кызга кадалбасын карегим, бары бөлөк, бары сенден башкача. Кайсы кызга кадалбасын карегим, бары бөлөк, бары сенден башкача. Kimden kalgan tabiat katarılır, kimden kalgan hüydönülür canılır. Jürüktürtüp koştup jürüp oluturar, özümdödü sağa degen sağınır. Jürek bezip koştup jürüp oluturar, özümdödü sağa degen sağınır. Darak bilip жазда büçürüp aylarım, күздө түшкөн жалбырагын сагынып, сенден сулуу болсо дагы алганым, сенде мага бул дүйнөдө табылбай, сенден сулуу болсо дагы алганым, сенде мага бул дүйнөдө табылбай, сенде мага бул дүйнөдө табылбай. Браво, да? Шопыр емес та бұл. Проходи, пожалуйста. Чоң рахмат. Аны эмесе сиздерге арнап өзүмүн агамын Жанышбек Кочкоровдун Алтын ай эжеке ырдап жүргөн «Кими бизден» деген ырын 2 куплетін ырдап берейин. Menden bi, senden bi gibi bizden, sezimler öçüp arat dilimizden, adaşıp ata kanat baratabız, arzışıp aran tapkan süyübüzdün,
адашып атаған ат баратабыз арзышып арам тапқан сүйібістім ой қайран кез қандай сонун убак эле сезимдер эңсөтөрүп турар эле сагынып самап келсең сапарымдан самайың самал кымыз сыңар элең сагынып самап келсең сапарымдан самайың самал кымыз сыңар ой башатын махабаттын чандын белем байкабай капа кылып алдым белем болбосо бозуланга менден артык бой салып ашык болуп калдың белем болбосо бозуланга менден артык бой салып ашык болуп калдың белең ой көңүлүдүн муз төрүнө бара электе көздөн жаш гүл шал болуп ага электе жаркыным суу коёгөр сезимдерге тамыры такыр кургап кала электе жаркыным суу коёгөр сезимдерге тамыры такыр кургап кала электе ой ой кала электе не кылайын неме урматтуу туугандар азыр дагы буюрса чыгат мынау Белоруссияда президентти сүйлөшпөш үчүн аябай кол чапкан экен да ошонусуңарындай азыр кайрадан аккордеону жок бир келип кетчү кам кана бирилер ряд суранып атат да мына эми кетти болду кире туугандар регламентти сактайлы анда эмесе урматтуу туугандар тарс деген баары тамаша бир ырдап койсун да
Давай. Марат Шарипов. Атайын сынадым, не қылар екен деп. Бірақ жүректен чаптың. Ара, кел қарындашым, кел. Неме, енем, кел оғы. Кел. Бірле күпілет. Чоң рахмат. Сіздерді мұндай қол чабат деп ойлап мені. Өзім сүрден отсам, аябай сүрден отсам, сіздер қол чабасыңар да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда Рустам деген досым ырдап жүрген жаңы өтініш деген ырдын бір куплетін ырдап берейін, бияқта байкелер үсті күтіп қалы. Jamalın caz gülündey nurunu çaçıp açılgan kızıl gülüdey cıtınan kız Süylegen ırdap çatkan önümden ay Jatkanday torgoy sayrap Jatkanday torgoy sayrap Bulbulu tanışır Sen oylop özümçele ubaramın Jakşı sözü uğup kaçan beni kubanamın Bul menin yüreğimden ötünüçü Altınım kabıl alçı Altınım kabıl alçı Ay suranamın Oyduğu kusalıktı getir albay Körgünde seni dikteyin beni gözüm dalbay Aysın bıcı gökte gıkan tipçetim Altınım kıynadın go Altınım kıynadın go sen öçün baharday Aysın bıcı gökte gıkan tipçetim Altınım kıynadın go Altınım kıynadın go sen öçün baharday Altınım kıynadın go Altınım kıynadın go sen öçün baharday Рахмат, чоң рахмат. Анда мен азыр кайрадан дагы эле тирүү үндүн артынан дагы тирүү үн берип, эми коомубуз менен Татнакай, Парадис, Куудул, өзүбүздүн досубуз, сиздердин албетте шаңдыраак кол чабыңыздар менен Адилет Кожо Бергеновду чакырып койгонго уруксат этиңиздер. Борончунун ийниси Адилет Кожо